Mangirija kia mabagi kundi kia Roy International ni batemanite kirimene kia nthanga nturube Gembe Central kenda kurombera thiri thigurune bakiare ni boriti Rais Ruto kugwatana na nthuki mbithibara chita Gen-Z kenda omba kubathikira na kumenya thina na wendi bwao ni buri kubungwa bogete bobo bugatuma kinya Kenya ione mwerekera jure jubatere. Dennis Mugendi na report ija. Ki ikiuthurano kia akiama bagikundi kijikene Roy International bamwe bakabeta ekuruba Roy ni kwithira mutongeria wabo ni ntoborome umwe thia kumenyekana ta Roy Muthomi abo basemanitie iguru gasauri kirimene kia thanga nturene anturuba Gembe Central ikenda kurombera nthi ya Kenya ni yara yetite na mbere bumwe buri gukira kwa nthuki antu babethi gucita Gen-Z baria bari na aro na Rais William Ruto Rwale tutirimanite kune kirimene kia thanga tuta kurombera thiri ndene nthiguru yetu ya Kenya thai kwina mulano jo mwingi kire atongeria na kire wana yuthi baba kwandamana ntuko kwa ntuko bagetatisa thiri nthiguru yetu ya Kenya ntukulomba thirikari yetu ngetu ni mutongire wetu William Ruto twamwira kega thai tukulombera thiri itukumuria ni athikirie wana youth aguna tabakuga na agerie nundu tai wana youth akiba kwandamana antu bandi banyekirete ni mutoro wajuitetie kote muntu tukura inyaga batikuma street ine Rais wetu mukathe William Samoei Ruto itukulomba itukumia ugwe wina devices bakunya bara ine thirikari twakuria na ite kinene kinya thano kwa device ni bau tutukubathula nitumia no anene baku ni batio kwa device twakuria na ite kinene kinya mwana inchi ro linthi ketha no thikire mwana inchi itara ya mbiru ikija kuletwa in the parliament manto atingire kinya guya kinyete tukuria inde nya thai it's not too late and better late than never. Thiguru yetu tukwana iri ugwatine tono tiongia tuciatire twite kirimene giki tutinde tuciatite ntuku ija na arua nikenda murungu ari iguru aringithia nkoro cia atongeria bara twarikiria kuthura rukiri kahinda nikenda bethira bagituretera manifesto za magiru ndene nthiguru yetu ya Kenya hende kagita gaka itukuona kinya antu betu babethi ibajukitie njukumu ya kinya kwandamana no indi twaraithira tukona jaka batikuthikirirwa twakuramba na kwinyia gukwingia muno Rais wetu William Samoei Ruto ituthikire kiriro kia ana betu babethi gitumi ana babetu babethi ni bo ruju rwetu na tukona jaka ruju rwetu rwina hatari baba wetu Rais Ruto ituguromba nete yo kinene inamya ngarama ya into no thikirira na bo betu nontu niruo ruju rwetu baba itugukona nete yo kinene ara tukinyete to serenda ibwa nto tweyere kurira kirimene ki to waka to serende na kinya serenda niria muna batwe otoririkane no ririkane kiriro kia na betu uga tukuromba nete yo kinene Rais wetu ririkane ora twokirire rukire twata ngweci yetu twata ana betu twatia baterete twaretheria ntuko yonthe kuma 6 mwanka 6 ringi au yankuria Rais yetu nete yo kinene nasogere murungu nonto murungu tebu arema ikundi giki kia Roy nakio kiri na kiama nkuruki ya 2020 meru yonthe kuma thusu mwanka ntonyiri ona kinya Isiolo bari na kioneki nitukilomba ira thiri ndene Kenya na tukilomba kila mulungu atethia kitu savings twatu nini ntu bagwite ya twingwa kenda mulungu atutethia atonganga savings yetu thani mango icenjera yetu ikira tumagwita kuraja to muno nto yetu chekurika Roy International ni ukinyira mwokoro wonthe ulo ndene nthiguru ya Kenya kenda mbote thuka omba kona welo bo Roy International ne kenda omukomba uciokiria omba kuthomithia na bawe utwa kwina kula na kunywa na ate kuthinika. Dennis Mugendi Weru Juma kirimene kia thanga nturene anturuba wandi ni akangeta Gembe Central County ya Meru.